дар оғози ҳафтаи нав аз студияи марказии радиои озодӣ шуморо бо хабаргузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунем. Шаълои Гулхоҷа ҳастам ва дар муддати 15 дақиқа ҳамроҳатон. нахуст сархати матолиби имрӯз 9 апрел. ҷасади Абдурасул Назаров бо талаби пайвандонаш барои ташхиси дубораи сабаби марг аз қабр берун оварда шуд. гуфтем ҷавобҳои анализ мега ки тайёр нашидан, агар шидан мисол мо ба прокуратура равон мекунем. ҳамӯзи озмайна прокуратура рафтестам. баъди танаффуси 6 сола гази табии Ӯзбекистон дубора ба Тоҷикистон омад. мақомоти тоҷик мегӯянд ҳама лӯлаҳои интиқоли газ дар ҳолати омодабош аст. умеди охирини бекорон ва ё намоишкорӣ вазорату корхонаҳо. чаро дар Тоҷикистон ярмаркаҳои ҷойҳои корӣ нокоманд? 5 сал мехонед, бо посливая ординатура мехонед, договораш худаш 10 000 и қасми спорт, так метона бролардан да кор оли кафсад намерасад. баъди тақрибан 10 рӯзи хоксупорӣ ҷасади Абдурасул Назаровро бо талаби пайвандон аз қабр берун оварданд. наздикони ин сокини 39 солаи шаҳри Кӯлоб мехоҳанд ҷасад дубора ташхиси тиббиву судӣ шавад. Назаров охири моҳи гузашта сӯи пулиси Душанбе боздошт гардида, як рӯз баъд ҷасади беҷонашро ба пайвандонаш супориданд. Мирзо Набии Холиқзод бо ҳамсари Абдурасул Назаров суҳбат дошт ва ӯ дар ихтиёри радиои Озодӣ аксу наворо аз лаҳзаҳои колбатшикофӣ гузошт. Шодмониятим гузориш медиҳад. гурӯҳи пизишкони маркази ҷумҳуриявии ташхиси тиббиву судӣ қабри Абдурасул Назаров ҷавонеро ки баъди боздошти милиса дар бемористон фавтид боз карда ҷасадро барои тафтиши вуҷуди шиканҷа муоина карданд. ба гуфтаи пайвандони Назаров гурӯҳи мутахассисон рӯзи шанбе 7 апрел ба Кӯлоб омада ҷасади вайро колбатшикофӣ намуданд. табибон ҳамаи аъзои баданашро диданд ва узвҳое ки сиёҳу кабуд буду доғ шуда буд аксбардорӣ карданд ва гуфтанд ки натиҷаашро баъд эълон мекунанд. прокуратураи шаҳрӣ да муроҷиат кардагиму генерали прокуратурада наша барои чи амхелишта чи сабаб қатӣ. пайвандони Абдурасул Назаров мегӯянд ки ба ташхиси маркази тиббии ҷумҳуриявии тибби судӣ бовар надоранд ва аз мақомот хостанд ки гурӯҳи ташхиси вазорати дифои Тоҷикистон ва пойгоҳи низомии 201 Русия ин колбатшикофиро анҷом диҳанд. наҳози омадем 15 корпус гуфтем ҷавобҳои анализ мега ки тайёр нашидан, агар шидан мисол мо ба прокуратура равон мекунем. ҳамӯзи озмайна прокуратура рафтестам ку чӣ гап аст чи ҳаст нест. бори аввал маркази мазкур хулоса пешниҳод карда буд ки Назаров аз передозировка ё истифодаи аз ҳад беши маводи мухаддир фавтидааст. натиҷае ки пайвандони Назаров онро қабул надоранд. бародари Абдурасул Назаров ки дар лаҳзаҳои колбатшикофӣ ширкат дошт гуфт онҳое ки аз маркази ҷумҳуриявии ташхиси тиббиву судӣ ҷасади бародарашро колбатшикофӣ карданд гурӯҳе мебошанд ки қаблан дар Душанбе ҳамин ташхисро анҷом доданд ва марги бародарашро ба истифодаи аз ҳад зиёди маводи мухаддир рабт доданд. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. расонаҳои давлатии Сурия иттилоъ медиҳанд ки шаби якшанбе ба душанбе пойгоҳи ҳавоии ин кишвар мавриди ҳамлаи мушакӣ қарор гирифт. бар асари он чанд тан ҳалок шудааст. ин ҳамла як рӯз пас аз иттиҳоми ҳамлаи кимиёии ҳукумати Сурия болои шаҳри Думо ба вуқӯъ пайваст ки дар натиҷаи он тибқи гузоришҳои расида 10 нафар кушта шуданд. Сурия ва муттафиқаш Русия иброз доштанд ки ҳамлаи мушакӣ болои пойгоҳи Тайфур воқеъ дар канори шаҳри Хумс тавассути ҳавопаймоҳои Исроил ба амал омадааст. Исроил дар ин бора чизе нагуфтааст. бармегардем ба Тоҷикистон. мақомоти тоҷик барои коҳиши бекорӣ дар Тоҷикистон соли чанд маротиба ярмаркаҳои ҷойҳои холии кориро роҳандозӣ мекунад. аммо тибқи мушоҳидаҳо корҷӯён барои дарёфти машғулияти пешниҳодӣ шитоб надоранд. бо он ки сатҳи маоши миёна дар Тоҷикистон дар муқоиса бо ҳамаи кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил аз ҳама пасттар аст, ярмаркаҳои корӣ умдатан бехаридор мемонанд. гоҳе дар гӯшаҳои шаҳри Душанбе чунин эълонҳо пайдо мешаванд. онҳоро ярмаркаи ҷойи корӣ мегӯянд ва корхонаҳо ва бештар аз ҳама идораҳои давлатӣ коргар меҷӯянд. ман дар шабакаи барқӣ кор мекунам. 7 фарзанд дорам. модараш 93 сомон чӣ мегирад? ман ҳамин нафақа. вақти маъюби гурӯҳ дидим кор карда наметавонам. ман ҳамисар як ҷой кор мекунам ки ягон ҷои чӣ боша. ягон чи хай ёрдам шава ягон чи.
با شناس شدن به اعلان جای کار می‌دیدیم شهروندان حیرت زده از آنها دور می‌شوند. اگر که بود نه زندگی کنون نمیرسن، البته رو نمیرسن. با برابر خواندن اعلان پی خواهید برد که چرا مردم با امید به آنها نزدیک و با احساس نامعلوم از آنها دور می‌شوند. نه با لباس میرسد، نه با خوراک، نه با یگون چیز دیگه میرسد. معاش محک تشویق و کفالت دریافت کارگر است که توضیح دیگری را نمی‌خواهد. با هزار تشویق هم نتوان آن را جالب ساخت اگر برای طالب کار نفارد. 400 сомон маош аз назари ман номақбул аст. зиндагӣ бо он ғайриимкон аст. 1000 сомонӣ боз каме ҳам бошад беҳтар аст. агар танҳо бошӣ ё дар оила 2 нафар бошад имкон дорад. معاش‌ها را می‌دیدند و کتف در هم می‌کشیدند و می‌گفتند به امید آمدند و گویا چیزی را ندیدند. پیشنهادی که معنی هیچ را دارد، حتی 700 سومانی هم باشد. خیلی آدم بسیار خرید و فروش دارد، زندگی دارد، برق دارد، آب دارد، راه کرا دارد، بسیاری دارد. من چیزهای زندگی هست که 700 تومان به هیچ نمیرسد. مزد مهنتی بلندترین را شرکت نساجی تاجیک پیشنهاد می‌کند که 3000 سومانی است. بیمارستان و شفاخانه های دوشنبه طبیبان را برای کار دعوت کردند و مزد مهنتی آنها از 400 سومانی تا 700 سومانی پیشنهاد شده است. به سراغ کسانی رفتیم که در دانشگاه طبی می‌خوانند. خواستیم اندیشه های آنها را درباره مزد مهنتی که در یارمارکه های جای کار پیشنهاد می‌شوند بپرسیم. 5 سال می‌خوانید با پستیوای اردیناتورا می‌خوانید. договораш худаш 10000 и қасми спорид метавонад бролардан дар кор оили кафсат намерасад. زلاله میگوید کلینیکای خود را باز کردن بهتر از آن است که با معاش 700 سومانی کار کنی. نبودن جای کار از مشکل عمده مردم تاجیکستان است. اقتصاد ضعیف نمیگذارد و از بهبود یابد. بیش از 1 میلیون نفر فقط در روسیه مهاجر کاری اند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. شرکت توجیک ترانسگاز میگوید انتقال گاز طبیعی ازبکستان به تاجیکستان شروع شده است. ازبکستان به خاطر رشد همکاری ها قیمت هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی را برای تاجیکستان $120 مقرر کرده است. با گفته مسئولان آغاز واردات گاز طبیعی به مشتریان از قراردادهای کارخانه های صنعتی وابسته خواهد بود. مولا رجب یوسفی با تفصیلات بیشتر. مقامات شرکت توجیک ترانسگاز میگویند که از اواخر هفته گذشته گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان انتقال شده است. حالا گاز انتقالی برای تولید آلومینی در کارخانه تالکوم مصرف می شود. این کارخانه در یک ساعت تا 125,000 متر مکعب گاز را خریداری می کند که 30% نیاز تولید آلومینی را برآورده می سازد. مقدار دیگری ضروری برای تولید آلومینی را تالکو به گونه قبلی توسط سوزش انگیز سنگ به دست می آورد. اقتصادشناسان میگویند از سرگیری انتقال گاز طبیعی امکان می دهد که اقتصاد تاجیکستان به یک جهش بی سابقه دست یابد، اما بدون انتقال گاز طبیعی به منزل ساکنان این معنی نخواهد داشت. باید یک مرتبه اینوентаризацияи تمام تروبه‌ها را به آخر رسانند. این باید در یک مدت کوتاه به عمل گردانند که در کجا این لوله‌ها را استفاده برده نمیشه. لوله‌ها رزمیرهای گوناگون هستند. قبلا رهبریت توجیک ترانسگاز گفته بودند که انتقال گاز طبیعی به منزل ساکنان مطرح نیست، زیرا به قول مقامات از سال 2012 به این سو بعد قطع واردات گاز طبیعی از ازبکستان بیشتر از ساکنان تاجیکستان لوله‌های انتقال گاز طبیعی به خانه‌هایشان را تخریب کردند. به این خاطر مقامات میگویند خطر سر زدن انفجارها در منزل ساکنان از احتمال دور نیست. برنامه را ادامه می‌دهیم. یک پژوهش تازه ثابت کرده است که بیننده توجیک برای تماشا بیشتر شبکه‌های خارجی را انتخاب می‌کند. تماشابینان گفتند برنامه‌های تلویزیون‌های توجیکی چندان جالب و دیدنی نیستند، از این خاطر آنها به شبکه‌های اکثراً روسی ترجیح می‌دهند. چنین انتخاب ساکنان تاجیکستان مایه نگرانی بعضی از کارشناسان شده است. سرانگیز نوروشو در همین باره گزارش می‌دهد. یک پرسش مرکزی تحقیقات زرکلا که بازار مطبوعات تاجیک را از جهت نفوذ سنجید معین کرد که در تاجیکستان شبکه‌های تلویزیونی روسیه موقعی بیشتر دارند. در عموم مقصد تحقیقات از آن عبارت بود که ما معلوم کنیم که اهالی تاجیکستان
در عین حال در زمان حاضر از کدام واسطه‌های اخبار عموم و واسطه‌های معاشرت عمومی استفاده می‌برند. натиҷаи таҳқиқот маълум кард ки беш аз 30% тамошобинон шабакаи телевизионии русия, 19% телевизиони НТВ ва 15% ТНТ-ро тамошо мекунанд. ҳамин тавр шабакаҳои дигари русӣ мисли ОРТ ва Спорт ҳам миёни тамошобинони тоҷик маъруфанд. муаллифони пажӯҳиш мегӯянд, набуди рақобати солим ва барномаҳои ҷолиб дар шабакаҳои давлатии Тоҷикистон як сабаби аслии бетаваҷҷӯҳии мардум ба телевизионҳои давлатӣ аст. бояд ки ба халқ чӣ ки хостагиша пешниҳод кунад, ҳамин чизе ки дигар ҷо нигоҳ накунад, аз дигар ҷо тамошо накунад, на аз каналҳои эронӣ, на аз каналҳои мисол афғонӣ ё Россия ё Ӯзбекистон. коршиносон мегӯянд тамошои телевизионҳои русӣ ба зеҳни бинандаи тоҷик беасар намемонад. мардуми мо фикр мекунанд ки худое накарда агар ба тоҷикистон толибон ҳамла кунанд, танҳо русия ба онҳо кӯмак мекунад. ин хеле бад аст. агар чунин фикрҳо бошад, пас мардум ба ин таблиғот бовар кардааст. фазои иттилоотии мо хеле осебпазир аст. мо шаҳрвандони худамонро намеомӯзем ки ба чӣ бовар кунанд. бояд тамошобини худамонро тарбия кунем. Самому самостоятельно быть готовым к таким подобным чрезвычайным ситуациям. бархе ҳам ба ин боваранд ки ин раванд ҷои нигаронӣ надорад. ҳеҷ гуфта намешавад ки таъсири русия ё ки таъсири амрико аз нуқтаи назари иттилооти ба халқи мо бештар мешавад. барои он ки тамошобинони ин гуна каналҳо дар маҷмӯъ хеле камтар аз он ҳастанд ки дар ин тадқиқот нишон дода шудааст. албатта дар доираи пурсидашудагон бале, лекин ин пурсидашудагон одатан аз шаҳри душанбе, хуҷанд, кӯлоб, қурғонтепа шояд бошанд, хорӯғ, яъне шаҳрҳо марказ. бо ин ҳама мутахассисон мегӯянд ба шабакаҳои телевизиони русия бештар рӯ овардани тамошобинон ба он марбут дониста мешавад ки бештари сокинони тоҷикистон забони русиро медонанд. ва Комроншоҳи Уступириён паҳлавони номдори тоҷик дар мусобиқаи байналмилалии Гран-при ҷудо дар Туркия медали тиллоиро ба даст овард. ин сабқат шоми 8 апрел ҷараён гирифт ва Уступириён дар рақобатҳои вазни зери 90 кило пирӯз шуд. дар қувваозмоии ниҳоӣ Комроншоҳ қаҳрамони ҷаҳон дар соли 2017-ро шикаст дод. дар айни замон дар қораи дигари дунё Ҳабиб Нурмагомедов дорандаи камарбанди қаҳрамонӣ Макгрегорро ба муҳориба даъват кард. шоми шанбе Ҳабиб Нурмагомедов дар толори маркази Барклаи Нью-Йорк Ал Яквинтаро мағлуб намуда, соҳиби камарбанди қаҳрамони ҷаҳон дар як ҳарбаи UFC 223 дар вазни то 66 килограмм шуд. то ин замон ягон шаҳрванди Русия ба чунин мақом нарасида буд. қаҳрамони пештараи ҷаҳон Конор Макгрегор аз камарбанд маҳрум шуд, зеро ӯ аз чанд қуввозмоӣ барои ҳимоят аз мақомаш даст кашид. бар илова рӯзи панҷшанбе ин варзишгари ирландитабор ба хотири ҳамла ба автобуси варзишгарон дар Нью-Йорк боздошт шуда бо ҷиноят муттаҳам мебошад. рӯзи ҷумъа Макгрегор бар ивази $50,000 гаравпулӣ то замони баргузории муҳокима аз зиндон раҳо шуд. дар нишасти матбуотии баъди пирӯзӣ Нурмагомедов аз Макгрегор даъват кард ки барои камарбанди қаҳрамонӣ бо ӯ рӯбарӯ шавад. умедворам ӯ ҷонибдори муҳориба аст. мо бояд қувваозмоӣ кунем. бояд дар саросари олам, дар Токио, Москав, Дублин, Лос-Анҷелес ва Рио-де-Жанейро ин қувваозмоиро тарғиб карда, сипас охири имсол дар бузургтарин толори рӯи олам, Мэдисон Сквер Гарден, қувваозмоӣ кунем. раиси иттиҳодияи UFC Дана Вайт гуфт ки баъди боздошти Макгрегор бо ӯ вохӯрда ва як муколамаи ороме доштааст. ба қавли Вайт онҳо мувофиқат кардаанд ки сарнавишти минбаъдаи ин варзишгар дар UFC 223-ро баъдан арзёбӣ хоҳанд кард. аммо мо боз ҳам бармегардем ба пирӯзии ҳамватани мо Комроншоҳи Уступириён ки қарор аст рӯзи 16 апрел бо медали тиллояш ба Душанбе баргардад. пайвандони Комроншоҳ барои пешвози ин ҷавон паҳлавон омодагӣ мегиранд. худи Комроншоҳ мегӯяд орзуи деринаи ӯ ба даст овардани медали олимпия аст. мо талош хоҳем кард ки баъди бозгашт барои шумо суҳбати ихтисосии ин варзишгаро пешниҳод намоем. барои имрӯз худоҳофиз. фардо шуморо дар ҳамин вақт мунтазирем.